Prešli smo hrvatsku granicu sada, uputili smo se u Zagreb, sada je 15 do 1, u 6 počinje događaj. Idemo na predstavljanje novog električnog vozila Formula Student tima FSB. Ono će se održati na stazi ove godine, za razliku od prošle, gde je bilo u zgradi univerziteta. Sada idemo u malo drugačijoj postavci da i novi ljudi upoznaju njihove članove i da razmenimo neka znanja, iskustva i da se družimo. Predstavljanje se održava na stazi Rimac Test Track u blizini Zagreba. To je staza na kojoj se održava svake godine takmičenje Alpe Adria. Plan za danas je da sada stignemo u Zagreb koliko sad je 15 do 1, oko 2, pola 3 stižemo u Zagreb, smestimo se u apartman, idemo da ručamo, oko 6 počinje predstavljanje i idemo da se... Gasi se kamere. Špok novi, špok stari, ovo je od ključa, ovdje nema maska, ovdje je novo knjigaca, karoserija gotova, ne valja ništa, 60 ojri, pun rezervoar do čepa, preliva maltene, jer ovakva scena da je ovaj auto pun do čepa se neće vidjeti naredne 3 godine. To kada razumiješ? 3 godine ćeš da voziš ovaj auto. Koji 3, još 20 godina ću da vozim ovaj auto. Ja ovaj auto ne bi uživao. Zeleno! Dobro krenemo, žena Božija. Sad te cijaš. Se na Rimac test stazi, prisustvovali smo njihovom predstavljanju i da kažemo toj prvoj vožnji u 2025. godini za javnost otvoreno. Sama prezentacija sastojala se iz toga kako smo sproveli kroz njihov kalendar u toku godine, da smo saznali kako to izgleda biti u Formula Student timu poput ovog obima.
Ako sa kim danas mogu da pričam? S Antom i Davidom. Ovako, šta je za danas vas? Kako vam znači, kako se osjećate? Idemo iz početka. Jako nam je dobro, predstavljamo svoj novi stari bolid, imamo neku foru, znači svojim bolidom se natječemo 2 godine sa jako sličnim, jeli malo smo ga unaprijedili, ali osim toga, ne znam, nadamo se da će bolid biti spreman u punoj snazi za natjecanja sljedeći tjedan. Imate tremu sad, pošto je to samo 7 dana udaljeno? 9 dana i 10 noći. Jel imate tremu? Pa još ne. Još nije stiglo. A mogu da dobijem neke kao opšte specifikacije o bolidu? 195 kg, najbitnija specifikacija, definitivno. Klasika 80 kW, električni bolid, 2 motora na stražlji osvojeni, karbonski monokok, raspregnuti ovjes. Koliko otprilike trajao sam proces, da kažemo, od same ideje do realizacije toga što sada imamo? Manje od godinu dana, znači, mislim, bolid je većinski proizveden prošle godine i kažem, ove godine smo ga samo nadogradili, ali prošle godine je cijeli proizveden u godinu dana. A koliko članova tima je radio na ovom bolidu? Broj ljudi koji samo... 60-ak možda prošle godine. Sad nas je malo više, ali da, prošle godine. Mislim, 2 godine, pa sad ako ćeš zbrajat 60 plus stotinjak, 160. Ja mislim, Još svi naši roditelji, sponzori, pa onda bake, djedovi, pa vozači autobusa, dostavljači hrane. To sve ide. Pa ovako, momci, meni je jako drago i želim vam puno sreće na takmičenjima. Mi ćemo se viđati, tako da uskoro na ovoj stazi baš. Tako da mnogo mi je drago što sam pričala sa vama i puno sreće.